Reka ntangire mbasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda uri hanze y'u Rwanda by'umwihariko ukaba wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse ukaba waramaze no kwiyandikisha ku bazajya babona inkuru tuzajya tugenda tubashyiriraho umunota ku wundi. Iyindi nkuru rero isohotse nonaha kuri iki gicamunsi cyo ku itariki n'ubundi 20 z'ukwezi kwa kabiri 2025 ni inkuru ivuga ko General Masunzu Pacifique yamaze guhungira i Kinshasa, rwose amaguru yamaze kuyabangira ingata, akaba yamaze guhungira igisangani. Uyu rero General Masunzu Pacifique wari warahawe akazi ko kwivuna umutwe wa M23 yamaze gukizwa n'amaguru yerekeza ikisangani nyuma y'uko General Masunzu Pacifique ahawe inshingano nshya zo kuyobora zone eshatu zirimo Kivu ya ruguru ndetse n'iyepfo. Yagerageje guhangana n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru, abo barwanaga cyangwa se abo barwana barushaho kumwatsaho umuriro bamufatana umujyi wa Goma. Uyu generali Masunzu yari yariyemeje ko azivuna cyangwa se azakuraho burundu uyu mutwe wa M23, ariko kuri ino nshuro yamaze kubangira amaguru ingata yerekeza ikisangani. Bitamaze kabiri General Masunzu, abasirikare ba FDLR ndetse n'aba FARDC n'ingabo z'abarundi bafata inzira bahunga uwo mujyi wari umaze kwigarurirwa na M23. Ubwo ni umujyi wa Goma. Birumvikana, ngira ngo mwagiye mubona inkuru zigiye zitandukanye aho M23 yari imaze kuyobora umujyi wa Goma, yari imaze kuwufatisha neza, aribo bari kuwugenzura. Ndetse amakuru umuseke wamenye utabashije kugenzura nuko General Masunzu yavuye mu mujyi wa Bukavu kwa gatanu mu ijoro yerekeza Uvira aciye muri Ngoma muri teritwari ya Warungu. Wazarendo bamutegera mu kibaya cya Rusizi, abaha $2,000 by'idolari, baramudohorera akomeza umuhanda ugana Uvira. Murumva ko uyu Generali Masunzu ubwo yari arimo arahunga ku mugoroba wo kuwa gatanu cyangwa se mu ijoro ryo kuwa gatanu, ubwo yerekezaga Uvira aciye muri Ngoma muri teritwari ya Warungu, yaje guhura rero n'ingabo za Wazarendo cyangwa se n'abasirikare ba Wazarendo, baramucakira ariko aza kubaha $2,000 by'idolari. Ubwo ni ruswa yabahaye kugira ngo babe bamudohorera bamureke akomeze. Baje rero kubimukorera, abaha $2,000 by'idolari, ubwo nasaga miliyoni 2 z'amanyarwanda, baramureka akomeza umuhanda agana Uvira. Abahaye umuseke aya makuru bavuga ko atigeze arara Uvira, ahubwo ko yahise yambuka i Bujumbura, ubu ari kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Ayo makuru yemeza ko Masunzu yabanje kubwira abo bari kumwe ko agiye muri Tanzania, nyuma nibwo yafashe indege yerekeza ikisangani mu birindiro bye. Bamwe mu banyamurenge bamushinja ko mu bihe bitandukanye yagiye agambanira bene wabo, bamwe muri bo bakicwa, abandi akabiyicira wenyine nk'uko bakomeza kubivuga. Bamushinja guhakana no gupfobya ubwicanyi bwakorewe impunzi z'abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge biciwe mu nkambi ya Gatumba ho mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'amakuru kandi avuga ko generali ushinzwe operasiyo 33e region militaire yatezwe na Wazarendo inshuro ebyiri ahitwa Inyangezi no mu kibaya cya Rusizi.
ararusimbuka. Gusa bamwe mu batanze amakuru bavuga ko ari umupangu wa General Masunzi kuko n'ubusanzwe atamwumva ndetse ko yigeze no kumufunga. Uyu General Masunzu bivugwa ko yamaze guhunga, mu by'ukuri ntabwo amakuru yemeza neza ino nkuru arajya ahagaragara, nimba koko yamaze guhunga akerekeza ahangaha mu birindiro bye, nimba koko akibarizwa muri Congo. Turaza gukomeza n'ubundi iyi nkuru tugende tuyikurikirana umunota ku wundi, ariko mu by'ukuri ntawamenya, bishobora kuza kuba uyu General Masunzu Pacifique wari warahawe akazi ko kwivuna uyu mutwe wa M23, ashobora kuza kuba yakijijwe n'amaguru yerekeza Ikisangani, kuko iyi M23 iri kubakubita inshuro, aho bamwe mu bayobozi bakomeye ba Congo bamaze kumanika amaboko bamwe na bamwe, ndetse akaba ari nabyo biri gutera kwibazwaho na benshi niba koko M23 iraza kuza kuba yafata utundi duce turi muri Congo. Ariko ikigaragara cyo M23 ifite imbaraga zidasanzwe nk'uko nabo babyivugira, baravuga ko imbaraga nyinshi bazikura muri leta ya Congo, kuko nibo babasigira intwaro bagahunga bakiruka, nk'uko umuvugizi wa M23 yakomeje kugenda bigarukaho, aho hari kwibazwa ninde koko ushobora kuba atera inkunga uyu mutwe wa M23, ariko nawe abisubiza agira ati twebwe ntabwo imbaraga tuzikura ahandi cyangwa se intwaro tuzikura ahandi, kuko leta ya Congo niyo ubwayo itwihera inkunga cyangwa se nidutera inkunga, kuko aho tugerageje kuba twagera tuhasanga intwaro bagiye basiga inyuma, bityo natwe tukazifata tukazikoresha. Nta kindi rero, nta zindi mbaraga dukura ahandi, ni leta y'ubwayo itwihera intwaro cyangwa se idutera inkunga mu kuba twabona ibikoresho dushobora kuba twakifashisha n'ubundi tubarwanya. Uyu rero General Masunzu wavugwagaho ubugambanyi kuri bene wabo, cyangwa se akaba yarafataga bagenzi be akabaruha bakabica, cyangwa se nawe akagira abo yiyicira kugira ngo akomeze kugenda abona inzira yo kuba yashobora kugenda ahunga. Ubu byamaze kuvugwa ko yageze Ikisangani muri teritwari cyangwa se mu birindiro bye. Ese araza kuba yavugwa rumwe na FARDC cyangwa FDLR cyangwa se n'ingabo z'abarundi yagerageje kuba yagambanira? Turaza kuba twamenya ukuntu biraza kugenda bikurikirana, niba koko yamaze guhunga, niba koko akibarizwa hano muri Congo. Turaza kuba twabimenya, turaza kugenda tubakurikiranira ibyino nkuru tugende tuyibagezaho. Nta kindi biri gusabe rero kuba wabasha kubona n'izindi nkuru uretse kuba wakora subscribe kugira ngo ukomeze kugenda ubona n'izindi nkuru. Ndabashimiye cyane.